Imana yavuze izaturuka muri Kongo, uyizanye arabasorota ayo makenga. Umuyobozi wa ma 23 rwose na niyo mbara. Ni ukuvuga ngo barundi kazi utarashyize amasengesho kuri konte ngo wizigame, uba ufite ijambo Imana ibe yarakuvuzeho gusuka amavuta mu ruhanga, utarafasha abana be ngo basabira sirase mu ijuru basengere, cyangwa bakazana cyangwa bakwe, cyangwa nabo babasengere. Umuntu utari mu kiganza cy'Imana, uruzi rwuzuye, amazi yarenze inkombe, Bujumbura yaguswe, igihugu cy'u Burundi cyaguswe, kandi uku kuboko Imana iyo yemeye ikintu ko kiba kiraba nyine. Ngira ngo Ntega na Marangara niho habaye ubwicanyi bukanga igihugu cy'u Burundi, kugeza ubwo imitima y'abarundi, kugeza ubwo abarundi bumvise ibyo bintu, ababibonye ababyumvise, igihe nari ntarabaho, byabakuye umutima, bibarandura umutima na bugingo n'ubu. Menya harayoboraga Muyoye niba ntihenze muri histoire. Mugabo buno rero Uvira irabakururira karambaraye. Abantu barundi ndabasaba guhunga. Murahungira he? Hanze ndahababwira. Ndabasaba kuba maso, saa 9 y'ijoro mube maso, saa 12 z'umugoroba gushira saa 1 saa 2 mube maso, kubera ko kurya muzi inkukuma yubikira agasimba gatoya ngo ikayabuze cyangwa ikayora. Nukuri murubikiriwe, kandi hano harimo abasoda babizi. Intasi zamaze kwinjira, rwanisho birinjira, abanyamakuru baterekwa barabivuga, n'abadahanura n'abadasenga. Ubu niyo nkuru igezweho. Bandi bahanuzi barabihanuye ko hari intambara izazanana muri Kongo, nje babivuga ntaranavuka, kandi gasambura Burundi, gatera Burundi, kandi CNDD-FDD nayo ubwayo irabikemanga muri disikuru zabo. Ntabwo bahwema kubivuga no kubigarukaho. Nibyo koko igihugu kirarwanirwa, mugabo simpamya ko muri bukigwanire. Urwanira ibintu Imana ishyigikiye, urwanira ibintu Imana yemera, urwanira ibintu Imana iri buguhagarare. Mugabo ibi byo ntabwo nabonyemo Imana ishyigikiye CNDD-FDD. Narabivuze kuva dutangiye kugeza na n'ubu ndacyabyemanga. CNDD-FDD ikiringo kiraheze rwose, kiraheze, manda irarangiye. Ndabyemanga uko 9, ndabyemanga uko 10, ndabyemanga uko 11, ndabyemanga uko 12. Umurundi uri mu gihugu, uri hanze y'igihugu, inshuti y'u Burundi, umuntu ukunda igihugu. Buno igihugu cy'u Burundi gikeneye amasengesho nk'imparakazi. Biravuga ngo nk'uko inyamaswa zahagizwa no kwifuza imigezi, Uburundi bunyotewe amasengesho yo kuburokora umuriro. Kandi kikubwira ko ibintu shitani ibirimo, ntabwo neva yakura ingabo muri Kongo cyo mu kibagiro, ntaza hakura, kandi izo ngabo nazo zitava muri Kongo. Sinzi, nje ndavuga ubutumwa, sindi ko Sultani Makenga ari bufate igihe cye akabana n'izi ngabo z'abarundi muri Kongo, utarabanye n'ingabo za Kenya ngo azihanganire, kandi Kenya yo maze gushyira ambasaderi wayo i Goma, utarabanye n'ingabo za Tanzania ngo azihanganire, ntabane n'ingabo za South Africa ngo azihanganire, ntabane n'ingabo z'abazungu ngo azihanganire, akazirukana i Goma. Sultani Makenga General simpamya ko ari bwihanganire FBNB, iki gisirikare cy'u Burundi, ko ari cyo bari bubane muri Kongo, bakaguma baturanye nk'abaturanyi, bagatekereza bagahora. Rero ukunda yishimiye we yarekeye y'ingabo. Ubwo genda kukwereka imboni, ndaje ntangaje ubutumwa bw'Imana, kuko hano twebwe mu butumwa dutambutsa tujya inama, tugahugura, tukaganira,
ni ukuri tukaganira iby'ingenzi byubaka, ndetse yaba nabwiraga abantu bumva ibi ntibyakabaye bitugwisha mu mamiliyoni ashobora gutwikirira ahantu, abantu bakabicisha imbugita, abandi bakabicisha inkota, abandi bakabatema, abandi bakabarasa, igihugu kikongera kigasesekamo amarira n'agahinda. Murebe miliyoni zahunze ziri hanze, nihagira izindi zihunga zigasanga n'abari hanze, ese ubwo turi kujya imbere cyangwa turi kujya inyuma? Ubundi ubwo nka neva muri Kongo ntariyo ari kurwanira Uvira, neva muri we ntari muri Kongo nibura aniba amabuye y'agaciro ngo ayazane mu gihugu kugira ngo igihugu gitere imbere. Oya, neva muri Kongo ntariyo nk'umuntu uri gufasha urugamba Giseke ndabona azatsinda, jamais, ntibishoboka. Neva ikintu kimwicaje muri Kongo ni inyungu ze n'abandi bajenerali bakorana n'abandi bantu bayoboye umugambi CNDD-FDD n'imbonerakure zivuga bikijyana. Icyo nicyo kibicaje muri Kongo, ni inyungu z'umuntu ku giti cye. Imbere y'Imana si ubwo wahavuga. Iyo bavuga ngo ndi kurwana kugira ngo iyi ntara igaruke i Burundi, ndi kurwana cukura amabuye y'agaciro niba, ariko ibyo niba nibyo ntabarisha bene igihugu bashonje, kuko Imana yo ntibari ibihugu ngo umuntu yibye i Burundi, ngo umuntu yibye muri Kongo, ahubwo Imana icyo ishaka ni uko ubwo butunzi buri mu isi mwabukoresha murengera abantu bayo bari mu isi, naho gufata ibintu biri muri Amerika ukaza ukabigaburira Abanyafurika utabijyanye mu nyungu zawe kwishimisha no mu byaha, Imana ntabwo yakubaraho icyaha. Muri komenti ndakuhaye kaze, nta cyaha kirimo. Niba umuntu afite miliyari y'idolari ukaba washobora gukuraho imiliyoni 300 ukagenda ukegeranya abakene ukabagaburira, simpamya ko Yesu yakurimbura ko wibye wakoze icyaha, ntabwo mbihamya, sibyo nje kwigisha. Rero buno igihugu cy'u Burundi bamaze gushushanya ikarita yo kugitera kandi bakacyambara kandi bagakubita, ubwo se ndakubwira ngo kandi simpamya ko u Burundi buri siri yo kurwana, kandi intambara Sultani Makenga ari kuyitegura n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose bwo kwirukana Abarundi bari Uvira, kandi Abarundi mu gihe batari bubyemere kuvayo, umva icyo biri bubyare, niba batari bwemere gushyira imboho hasi bakarwana, amaraso ahorwa andi, ijisho rihorwa irindi mu gisirikare. Ntabwo bavuga ngo noneho jyewe ngo ngirire imbabazi ngo nari yabiye ahabo yagize akababarira bene Hadadi, siko bigenda. Muri politike mwese murabizi ni umukino baba bari, ariko hano hari ingwano Imana yavuze. Rero nigarukira avuga ngo intambara izazana na hehe muri Kongo, mwiyitegereza muri Kongo yindi izabaho. Kongo ni igihe ni iki, intambara ni iyi, abazayikurura ni Abarundi, abazayiteza ni Abakongomani, kandi abazashwana ni abo Bakongomani, kandi inzira zizafungwa, imihanda izafungwa, imigezi izugarwa, ikibuga cy'indege cya Bujumbura ntikizakora, inzira zizahagarara, kandi ntabwo u Burundi buzatera u Rwanda. Biriya Ndayishimiye yavuze ngo guca ntera u Rwanda imbere y'ishobora byose, ni icyokere, ni icyuka kibereye aho, nta Rwanda yatera, ntiyanapima, ntiyanabihirahira, ntabyo ashoboye. Niba bishoboye niyirukane uwo mutwe awukure Uvira, cyangwa awambura inkoko awumanikisha amaboko abwire Giseke ati nk'umuwanyi M23 yatsinze. Mu gihe rero ibyo bintu neva atabishoboye, simpamya ko yakubita u Rwanda ngo araceka ko ari rwo rushyigikiye M23 na niyo mbara. Ibyo ni ibitekerezo biri hano ku mbuga nkoranyambaga. Noneho rero ya ntambara Imana yababwiye iti Abarundi mube maso, intambara izazanana muri Kongo, ikababwira gusenga nimusenge, ikababwira kuririmba nimuririmbe, ikababwira kuba maso nimube maso, ikabasaba ikibasabye ikibabwiye nimuba ari cyo mugiraho. Nagira ngo nkumenyeshe ko amazi ntakiri yayandi, byamaze kunyuka. Buno inama ziri guterana muri aba bajenerali, inama ziri guterana imihanda yose, amatelefone ari guhamagarana imihanda yose, bose bari gukorana, icyo bagamije intego niyo gufata Uvira bakayirukanamo umuntu uwo ari we wese utahavuka.
kandi umuntu ufitemo imbaraga ngira ngo nibyo koko nta kwibeshya kurimo, ni umurundi. Ngira ngo rero ubutegetsi bwa neva ntabwo nabwo buri bwihangane. Ubwo urumva niba butari bwihangane rero kurekurira mama 23, nimwitegura ingwano ihambaye. Yego, murantunga barundi kazi, nshuti z'Uburundi, abantu bakunda Uburundi, atari zambonera kure zitukana. Hano hari imbonera kure zitukana atari mwebwe. Barundi kazi bakunda igihugu cy'u Burundi. Ntabwo turi mu mikino, ntabwo turi guharira, ntabwo turi kugura inka, turi no kugurisha inka. Sindi no kukubwira ngo mwemere uwantumye, kandi utanabishoboye no komera. Ariko mu Burundi uwasenze agashyira amasengesho kuri konti agiye kumurokora. Uwashyize amahera kuri konti nayo ntazabura icyo agufasha, ariko yo ntiyarokora ubugingo bwawe. Hama nagira ngo ngumenyeshe ko isi icuza umwijima, igicu kirabuditse, uruba rurabaye, kandi iryavuzwe riratashye. Ubuhanuzi bwavuze ko intambara izahaguruka muri Kongo igatera i Burundi. Ntimuyitegereze mu kazoza, oya, ahubwo buno uri maso asenga atajya mu moshya mabi. Koko amazi ntakiri yayandi. Twitegereje mu mwuka, mu makuru y'ijuru, ni ukuri Umurundi aho aherereye. Harimo abantu bavuga ngo babyumvise ngo bagira ubwoba. Wiseguyeho wigira ubwoba ahubwo senga. Kubera iki Imana ibikubwiye? Kubera iki ubyumva hakiri kare? Kubera iki Imana itabiguhishe? Bivuga ngo nta kizaba ntababwiye. Ese Imana iri kubivuga kugira ngo nubyumva upfe? Uri uwo kubyumva ugasenga, ahubwo Imana ikakurokorana n'abandi. Kuko ubu butumwa turi gutambutsa ni ukugira ngo ubwo Uhoraho yahonya abiba igihugu, yahonya abica bakarimbura bagatema, Uwiteka yaranduza abo bantu, wowe ube warumvise ubutumwa bwo kukurokora no kugukiza. Ubujigitifu y'Imana ni ukukubwira ngo uhunga icyaha mbere na mbere, numara uhungire muri Kristo Yesu. Iyi ntara abantu bahungiramo ni iyi, ni ukuba uhagaze mu by'Imana, kandi ukaba wizera Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Hama ukizera ko yakurokora, ubwo azatera kukuraho abadede. Imana ntibivuze ngo indaya yagize ubwenge, abasenga bararimbuka babura ijuru, ariko indaya igira ubwenge yitwa Rahabu. Iravuga ngo ibwira abatasi ngo ndazi neza ko iki gihugu muzagifata, none jye ndi indaya yitwa Rahabu. Ese Uwiteka nabagabiza igihugu ko amakuru nyafite, ko Imana yanyu itabeshya, ko Imana yanyu ifite imbaraga, kandi narabyumvise. Uwo ni Rahabu wabibwiraga abatasi b'Abisiraheli i Kanani. Njyewe n'inzu yanjye bizogenda gute? Rahabu ngo abatasi baramubwira ngo ufate umushumu ushumike mu idirishya, nituza kurimbura hano tukahagota kuhatsinda, umuntu uzagera hano akagira icyaha atwara, tuzabitangaza mu bazaza gufata igihugu, tuzamurimburana n'inzu ye yose, kandi ari uwo mu bacu. Rahabu aravuga ngo murakoza, ahisha abatasi, kandi yari indaya. Hano rero mu Burundi harimo abantu bagiye kurokoka, harimo abantu bazarokoka, harimo abantu bazahabwa agashimwe, harimo abantu bazahabwa umugisha. Ariko iyi Mana ubwo iri buhagurukire CNDD-FDD kuyikura ku ngoma cyangwa ku butegetsi, kuyihanagura mu miyoborere idahwitse yo gukenesha bene gihugu, Imana ubwo ije kwimika umwami Dawidi, kwimura CNDD-FDD, ukwiye kuba warasenze, ukwiye kuba uhagaze neza. Hama muri iri hanga Imana yarokora, nawe ukaba urimo, ukaragwa, ukaba umuraganwa na Kristo mu masezerano y'Uwiteka. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Ibinyamakuru byinshi bivuga intambara ishobora kwadukira i Burundi. Abahanuzi benshi bakavuga intambara ishobora kwadukira i Burundi. Ntabwo ari ku Mbabazi TV 3, ndetse abantu batandukanye, Mana ishobora byose, abantu batandukanye bakababurira, noneho abantu bakavunira ibiti mu matwi ngo ni inkotanyi zibivuga, ni umunyarwanda ubivuga. Nicyo kibazo mwahuye nacyo na Yesu yaraje, mukavuga ngo si uwo kwa Mariya, ngo si uwo kwa Yosefu, ngo no mu babaji. Ibintu birinda bibashyikira mutabimenye. Uyu munsi wa none rero dufite abantu hano bafunze umutwe, bafunze amaguru,
eh, shitani yaboshye imitima bakamandataye cyane ku buryo nyine bagumye imana idashobora kubona uko ikorokora n'akazi kawe. Ariko nuza gusuzuma mu gihe igihugu cyose nta minisiteri n'imwe ihagaze neza imwe, mu gihe abayobozi bose nta n'umwe witeguye kurokora igihugu, mu butabera ntibikunde, mu burimyi no mu budandaji ntibikunde, muri politike ntibikunde, ukabona ibintu byose byabaye nk'agatogo. Agatogo ni ibitoki, ni inyama, ni ubunyobwa, ni isosi y'inyama n'iy'ubunyobwa byivanze, ni indya bateka nyine zidafite uburyo wazivuga. Niba rero ibintu byarivanze bikabananira kubivangura, Yesu ajya aza. Bibiliya iravuga ngo aho umwana w'umuntu amanikiye amaboko ni umuntu ahikorera. Buno dufite ubutumwa bukumenyesha ko waza wemera, ukinda ugarama, ukinda uhagaze, waza wemera. Nta kibuza Imana ya Isirayeli kuza i Burundi kwimura no kwimura, nta kibuza i Burundi ngo Imana ihagere yimike kandi bisubiyemo. Kandi ibyo ntabwo ari ibyo muri nza oya, uri hanze y'u Rwanda, uri mu Rwanda, uri i Bugande, uri i Burayi, uri muri Amerika, uri no mu Burundi, ijambo Uwiteka yavuze ku Burundi kwaje kwimura. Ndi umuhanuzi Imana yahagurukije irantuma ngo mbitangaze. Send the deaf. Imana ni ukwituma, Bibiliya ntiyemera abantu bapinga. Ariko umuhanuzi witwa Mikaya yaravuze ngo akira dupinga, nutabaruka amahoro uzangenza uko ushaka. Ntabwo sendi dede ibandanye, ntibishoboka, ntibikunda. Ibyo rwose ni nko kwidigadiga mu gatwenga. Oya, sendi dede ibandanye yazateza imbere imbonerakure, igisirikare kikarangira, igipolisi kikarangira, iterambere mu gihugu rigashira, hagasigara abayobozi gusa. Ntabwo rero igihugu gifite isezerano ntabwo bikunda. Mfite amakuru rero y'uko muri uku kw'icyenda mugiye kubona umugisha mu buhanuzi bumwe bwibonekeza busohoka, n'akajagari kandi karabandanyije. Nta kintu rero kiri bwimira amaboko y'Uhoraho, kuko Imana igiye kurambura ukuboko mu Burundi kwayo ko kwimika no kwimura. Harimo abatabyumva bakabyumvisha ugutwi kumwe. Ibyo ni akazi kawe, ntabwo bindaba. Damascene Gakwaya yigeze ahanura arababwira ngo Pierre Nkurunziza twari turi kumwe azapfa. Noneho ujye mbwira Nkurunziza, ndamubwira ngo yewe Imana yamwishuriye Pierre Nkurunziza iki kiringo cy'umwaka w'ibihumbi 2015 ugiye kukiyobora, ariko nibura wikunda sendi dedefudede. Nushaka hano hesitara amashyaka abiri meza, rimwe nirinanirwa irindi ritware, irindi nirinanirwa irindi ritware. Niho igihugu uzagishobora n'Imana igatebya ibintu, cyangwa se nibiduhanuye ukaba wasenga bikajyamo. Perezida aravuga ngo hazabaho ririya shyaka, umwe asimbura undi udasimbura undi. Avuga ko abatutsi bakoze ibyaha byinshi bagumana igihugu igihe kirekire, bababaza abahutu igihe kirekire. Wowe wica urubanza kuri perezida nibyo no kuruca, ariko ntabwo uca urubanza rw'Uwiteka, uca urubanza rusanzwe rw'abantu. Ntiyabyumva. N'ubu ndabikubwiye neva, Angelique Ndashimiye ndabikubwiye, ubyumva utabyumva, ntabwo muri bukijabukane Yorodani. Imana iturebera aho, Imana iturebera hamwe tutareba. Nkurunziza yazize kutumvira, kandi bavuga ngo barasenga jidi, barasenga kira siku kira munsi, ngo hari ibikorani. Oya, ibyo byo nushaka gusenga agira mu rutonde rw'Imana. Naho niba usenga utagira mu rutonde rw'Imana, ukaririmba utari mu rutonde rw'Imana, ugakora utari mu rutonde rw'Imana, noneho n'ibyo bintu ukaba ubifitemo uruhare, ukabona ibintu bigucika utabikoze. Ibintu ukora ubizi ubishaka, ibyo ni sakirererwa ku Mana. Ni ibintu nyine uba ukoze uri guhangana nayo.
uyu munsi wa none rero dufite guhamya uwo twizeye, uwo twamenye, umwami w'abami Kristo. Ntabwo turi mu mikinato n'abantu. Nagira ngo nkumenyeshe ko CNDD-FDD icyuye igihe mu Burundi, icyuye igihe. Nta n'ishyaka rizagaruka mu Burundi, nta by'imigambwe mu Burundi, nta by'indirimbo mu Burundi by'imigambwe n'ibiki byose. N'abantu bafite imigambwe, wowe uri gushoramo amahera wabuze iyo uvubura n'iyugi. Nta migambwe Imana ikeneye mu Burundi. Imigambwe yose izafutwa, amadini yose azafutwa. Si ubwo mbikubwire iki? Ibyo bintu byose byo kwishyira hejuru bizakurwaho i Burundi, Yerusalemu. Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro. Uburundi buzahinduka Yerusalemu yo gutemberamo no kugendagendamo. Haleluya. Hari ubutumwa nahawe, muri ubu butumwa nyine ndi gutambutsa, abantu bakoze ari amasengesho. Ejo ndi Getsemani, kuko ejo hari amakuru nahawe n'ijuru. Imana yarambwiye ngo muraza gusaba ibintu bitatu biri busohore muri uyu mwaka turimo, ariko uhereye muri uku kwa 9 umunsi uri bwumvireho ubutumwa uba ariho usaba ibintu bitatu wizeye, ntuboneke ubone Kristo. Reka mpeshe umugisha rero abo bantu n'ubwo butumwa mbubabwira uko Imana yabumpaye, nitumara tubandanye. Kandi turagushimiye we mushyashya kandi saboni, mwebwe mwamaze gukora subscribe, mukore like, mushayiringe nimubona bikunda, ariko ubona umutekano w'ubangamiwe biyacu. Haleluya. Izigira zikutazomemukira, ninaramuka ngowe zizigira umwami wanjye, zizigira nyiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa muri kirwa n'umuco bamwe mu Imana yera. Iyanjana sinemba nizigira umwami wanjye, zizigira nyiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye, mu bisonga byose zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye, mu bizoga ko byose zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Haleluya. Yesu Kristo nashimwe cyane. Muririmbyi yaravuze ngo uzacisha mu kirimba k'ijuru kugeza ubwo azacisha mu kirimba. Haleluya. Nzokwama nkwizigira, nzi ko utazampemuka. Imana yagucisha mu maboko y'abarozi, warozwe uri umukobwa igucisha muri ayo maboko yabo, urogwa uri umumama, Imana yagucisha mu maboko y'abarozi, warozwe kuva uri umwana, Imana yagucisha mu maboko y'abarozi kuva azedi y'ubuzima bwawe kugeza finali y'ubuzima bwawe ugeze i Siyoni. Uhoraho yarakuzigamye kuva mu urakayoya kugeza buno igiti kiri kurabya imvi zikaba urugenzi. Imana iracyakomeje kukurinda. Nzokwama nkwizigira, nzi ko utazompemukira.
Umuntu yakwizigira umugore akamuhemukira, wakwizigira umugabo akaguhemukira, wakwizigira umwana akaguhemukira, wakwizigira amafaranga akagutenguha, wakwizigira uburanga bukagutenguha ukarwara sida. Mugabo nzokwama nkwizigira, nzi ko utazampemukira. Iyo tumerewe neza turaririmba, ariko twaba tugowe tugasenga kandi Imana ikatwumva. Haleluya! Biva kuri uyu mwuga, tubikura kuri uyu mwuga, biva kuri tubikura kuri uyu mwuga, biva kuri uyu. Ni ukuvuga ngo tumurikirwa n'umucyo, tumurikirwa n'umwuka wera, mwemu w'Imana yera, iyo anjyana njye simpema. Haleluya! Uyu muhanzi cyangwa se uyu mukompozi, uyu murundi yaririmbye neza cyane. Haleluya! Nubwo iyi ndirimbo itaririmbye Murundi, ariko mu ijwi ry'Umurundi iyi ndirimbo ndayikunda, irampezagira, irantembera. Mungu asifiwe sana. Rero mu byizigirwa, mu byiringirwa, nanjye nahisemo, nawe wahisemo, uyu ntazadukoza isoni. Umwizigiye ko azamuhekera, mwizigiye ko azakorera, mwizigiye ko azakubakira, mwizigiye ko muzajyana kure na hafi, Samariya ni Yudaya no ku mpera z'isi. Umwizigiye ko ari we uzaguha ubugingo buhoraho iteka ryose. Umwizigiye ko yaguha viza, yarakwahagije, yagukiza indwara, yaragugoye. Kumwiringira kwawe ntabwo ari igihamana, si impanuka, si n'igihombo. Mungu asifiwe sana. Nzokwama wizigira, nzi ko utazampemukira. Mu bizombaho byose nzizigira umwami. Haleluya! Nzi ko utazampemukira. Izina rya Data rihabwe icyubahiro. Abiringira abantu barabaremukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yanjye, kuko urabikwiriye. Habwa ikuzo Mana yanjye, kuko urabikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yanjye, kuko urabikwiriye. Nta wundi twiringiye uzabisohoza, nta wundi twiringiye uza kubikora, ni uyu mwami wacu Yesu Kristo. Tumusengera iburyo kandi dusenga iburyo bwose, mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko yawe Imana yarayasezeraniye ko izayakoresha ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso mu gusenga. Haleluya! Intambwe zawe Imana yazigiye kuzamuka zikava i Samariya zikajya i Yudaya no ku mpera y'isi. Yesu yaravuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Samariya n'i Yudaya no ku mpera y'isi. Bwira shitani ngo mfitanye isezerano na Data, mfitanye umugambi habibije n'umwami wanjye Yesu Kristo. Tugomba kujya i Samariya tugakubita abazimu, tukajya i Yudaya, tukajya no ku mpera z'isi. Ubwo uzafata Afurika, ufate Uburayi, ufate Amerika, ufate Aziya. Haleluya! Rambura umutima wawe, ugira kwizera, tera intambwe, ugire kwiringira, kubera ko urugendo rurabandanyije, kandi urugendo Uwiteka araruha umugisha. Haleluya! Nagira ngo nkubwire, nagira ngo nkumenyeshe, nagira ngo nkusabe, kandi nagira ngo nkubwire ngo hari ijambo Yesu yavuze, aravuga ngo muzaba abagabo, ntabwo tuzaba abagore. Muzaba abagabo, ntabwo muzaba abana. Muzaba abagabo, ntabwo muzaba utugabo. Muzaba abagabo bo guhamya i Samariya n'i Yudaya. Kandi turi mu gihe cyo guhamya ko Yesu akiza sida, ko Yesu yishyura amadeni, ko Yesu atanga ijuru, ko Yesu ababarira. Turi mu gihe cyo guhamya urukundo, turi mu gihe cyo guhamya imbabazi, turi mu gihe cyiza cyo guhamya ko Data ashoboye, ari we Arufa akaba Omega. Yego, ngira ngo urabyumvise kandi uri kubyumva. Rero uwo duhamya ni uwo kwizerwa, uwo duhamya ni uwo kwiringirwa, uwo duhamya ni umwami w'abami. Uyu mwami w'abami yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hehe? Ari mu mutima. Uwo mwami ari he?
ari mu mutima. Haleluya. Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hehe we? Ari mu mutima. Uwo mwami ari hehe? Ari mu mutima. Haleluya. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro izahabu. 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 Seboreselelelelebo. Hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe risumbya agaciro zahabu, diyama. Aya mabuye bari kurwanira muri Kongo n'ahandi hose hari amabuye ku isi, wumva hari intambara na peteroli n'ibindi. Ijambo Yesu yavuze rirabiruta, kuko ijambo Yesu yabwiye Dawidi ryamuhagurukije mu ntama aho yaziragiraga, riragenda rimugeza ku buperezida. Ariko buno baguhaye zahabu, ahubwo zakwicisha. Hari ijambo Imana yakuvuzeho rikomeye kuruta inzahabu. Ijambo Uwiteka yavuze kuri Esita ryamukuye mu buyaya, aragenda aba mama perezida, kugeza ubwo arokoye ubwoko bw'Abayuda bwose. Usiguye iki mu muryango? Uri iki muri famiye yawe? Uri umutwe w'umuryango wawe, uri umutwe w'urugo, uri umutwe mu bana, uri umutwe mu murimo w'Imana, uri umutwe aho uri hose, ntabwo uri umurizo. Hari ijambo Imana yavuze, hari n'iryo yakubwiye. Iri ni ijambo twizera ryanditse muri Bible. Mugabo hari icyo Imana yakuvuzeho mu nzozi cyangwa mu ijwi cyangwa mu ijambo. Kinaragwana ribahitira. Haleluya. Imana yambwiye ngo abantu bafite amasezerano mwitegure gusubizwa. Muri uku kwezi kwa 9 mwitegure gusubizwa. Nabonye abantu basengera amafaranga, niyo mpamvu mwabonye ndirimba nezerewe cyane nishimye. Mbona Uwiteka yabashubije. Mbona abantu bari gusenga basaba Mwuka Wera. Mbona Uwiteka yabashubije. Mbona abantu bababarirwa ibyaha. Uwiteka arabasubiza. Nabonye abantu urumva rero Yesu nawe ariko ambwire ngo ni ukuvuga ngo nabonye uhoraho. Ejo hari ahantu twasengeye, Mwuka w'Imana aramanuka arambwira ngo mbitangaze, hari abantu bagiye kwishurwa ibituma baseka, batwenga, banezerewe. Urebe iburyo bwawe, urebe iburyo bwawe. Umugambi w'Imana, intego y'Imana ni original, ni nziza ku buzima bwawe. Hama ugira ibintu bitatu wizere. Aho twasoreje amasengesho niko Imana yavuze. Reba ibintu bitatu wizere bigomba gusohora ku buzima bwawe, wowe usozanya natwe amateraniro, kuko ibi inyuma ntibibi imbere. Reba ibintu bitatu wizere byihutirwa biri ijana bigomba kuba muri uko kwa 9. Haleluya. Bingahe? Bitatu. Nurangiza ntubone wizere, ahubwo wizere Data n'Umwami Yesu bahagurukije bakantuma ngo mpinduke evangelist ku buzima bwawe. Ndi intumwa Imana yatumye ku buzima bwawe. Imana iguma ku gihugu cyawe, Imana iguma ku mugabane wa Afurika ndetse n'isi yose. Rero utegere neza mu izina ry'Umunyanazareti. Ndagushimiye Data, tutagabanyije tutongereje. Ijambo uvuze urikurikirana imyaka 1000 ukarisohoza. Niba uvuze ubisohoze. Haleluya. Ubisohoze Mwana. Ukwizera ngo biba bimeze nk'umusozi wa Siyoni utanyeganyeza buhoro hano. Ndagushimiye rero ko nibi nema yawe n'urukundo rwawe hagiye kuba ibitangaza n'ibimenyetso no twumiza